thlir tu te chi bai ule kan channel in lo thlir thina wangin in chunga kan lo me American Republic Party in rampum huap convention an tran ve ta a an chan chin tlang pui i lo thlir ho leng ule America North Carolina state a tunkar chunga nei tur rampum huap National Convention a tel tur palai te chu an ron thleng ta phak maya meeting a tel tur hi ti tle mani a atam zok chuan online atangin meeting hi an tel don ani ram chung mun rang atanga conference ron mang tur palai te hian Donald Trump hi president candidate tan an thlang le anga atam ni na tur tling le turin thei top chuan tuma an phur le ti heng palai te kom tu VOA reporter Caroline Presutti chuan a report Republican atangin Hawaii state palai Charlene Ostroff chuan tun hi COVID-19 rilen hun chunga state pona azin masak berani ti asoya Democrats ho op Hawaii a hian COVID in kai lo na turin khwa khirna an kalpui khau hle ni economics at niam veka tourist lo lut po an om talova restaurant le dor te kharan ni a hei hi mi fing ti dana ni lova rei po adai lovang ti in mi in an soi huai ani ati ani Oregon State Portland khopuya Black Lives Matter kong zo na thlathum chunga lut chho to po hi Republican Hotan chin fel tur lian tak alani a President Trump thil ti dan hian nam thila kong zo bo ruak ati zual kai ti inkar masa khan Democrat hovin an soya ram chunga ngai dan la khom na Democrat President candidate Joe Biden an point ko in ma ruai me kani mase Republican ho zinga chuan Trump adu an la tam hleya American mi te zinga Trump adu tu za somli pahni an oma nikum ain point khatina sangani Kansas palai makkakalman chuan Democrats ho convention a khan thil thar pakhat ma hriat tur omlo ati ani Biden a thu soi tamber chu Trump be na ani a thantlin nita se a sarkarin enge anti ang ti eng ma soilo ati Mr. Biden a chuan in than puya atho puyatan California Senate palai Kamala Harris si athang ta a hei hi party lianin mi hang mei chia Asian mi ani awanga thlang ni in mei chelam vote mu tamna turani be se thlang ni anga yan tam hle ni college kai rual fanu pani nei Ostrophy ero chuan chutiang ani chu aring lem lova ani chu mi hring en chi politician ani lem lo anu le pa te po hi ron pem lut chop an nia ani hi chu sipaya te po alo tang to a vun rong nei mei chia ani boka ma se vote pek na tura chuan chu tiang lam chu apoi mo lem lo ti asoi Republican ho khom pui nei na bula hian Democrats ho point campaign an lo nei ve me boka Republican convention nei na bor vela ero security khau taka kalpui ani he khom puya hian state khata tangin mi paruk hisa pin palai kal phal sak anni conference hi ta hian ala zo mai don nova ninga ni Republican IO president chu turani na Donald Trump na pom ni tura convention palai mi zathum som thum paruk te hi White House a leng turin Donald Trump hian a so mani ti chuan Democrats ho le Republican ho te hi state chunga Khaikhinna hetiang hian han nei don ta ila India ram anglo tak main USA a khuan state governor te khu an state chunga an lal riau maya an mani state dan siam mangin an president hu po an hnial theiani Donald Trump thu zom du lo liberal left democrat so sarkar state a te khuan COVID-3 aleng na sadeu big zela report ani law and order lama po an buai teu zel COVID wanga thi an report tamboka achan chu natna danga thi te po COVID-3 wanga thi angin an chir tel zel ne rin hlel an kaya Donald Trump chunga mo an phur tam tir theinan an tiani bermai en tirnan Donald Trump do tu langsar New York State Governor Cuomo CNN ho tu pa ni bok en kol na noya chuan in pok nek na te tual tha na kan ti ang chi te criminal offense hi apung phut maya nun phung a khoi chle ani sumdong house le mi puitam takin New York State an chu san zut maya in lu tur te chu aruak hiai huai maya ni reporter pakhat altuchara soidanin New York is dead forever ati hiala
chia choya sang viawa mi hausa ten nim hring tha pe tur omna zok le factory din na tha le hlok zok an mu chuan an chua san khuwa te chu aro ve rop mai ani China house na nar siam tu berber foreign company makta duai ni in an chua san to antia China po hi an ro ve tlak to khopang New York khu America rama po covid ripuin anoi na sat ber khopui ani boka an chiat to na thama wang ni in an pu du thawani California khu America rama state lian le mi hring tam na ber foreigner hoten tlo an chak ber thin ania mase democrat sarkar in a op kholo vek ani ber mai America ram ve sia kut do in le lo nei lo kholaya riak mai slum area tam na ber ani ta a Dr. Steve Tarlia report chuan California state atangin mi puyan pem chuak hum mai ani atiani Hollywood milar tam takin an chu san mek boka chuti line democrats rorel na state le khopui danga law and order amu man lo lutuka wangle an state sarkar thunei tu ten an police te chet heilova an siam box sia wangin Chicago te Baltimore le Portland khopui te chu mi hang le mi hang in kara dan bo chiat na sang ema nun a him lova chen na tlak lo mun anin siam bel zel ni bermai ti chuan sang ni le som ni November ni thuma in thlan na lo om tura Donald Trump adin mun tur hetiang hian lo Thlirlawkna ila America president ro puile masa George Washington ate Abraham Lincoln ate nuwa tong trai thil ti theina ring tu berchu Donald Trump hi anita ama vote ling tu bupui evangelical ko khan te lunga ti oi view mai sia an vote ling le nge yang ti abe sei om hle mai hei hi khovel puma ring tu te abikin Mizoram ring tu te poina kan tong trai puina chan na po ani mela Christian te kan tang rualanga lalpan ne na chang le nge yang le ti chuan a dot le chuan America mi pui nol pui hi sap mingo an ni hi ni mi hang US mi pui za som pali vele mo hi Africa atang le Central America vela atanga lo lut an ni bera mi hang te hi an mi zia awangin mi ngo ai chuan in ti boi le dan bo chiat an ching deuh bik thina mi hangin mi hanga ti hlum chuan eng ma an soi boi lova mi ngo police in mi hang kha dana bo chiat wang po ni se aka hlumemo ati na te mo hlek chuan chi in thliar na ti in black nun na chu hluta bik view ang main boi na achu pha vak zela hetianga mi hang ho vo lutuka aram nei tu zok le America ram din tu mingo ho te ngai dan hi apel thui to a anril runa hi an ngoi thei view zokani Donald Trump an America first ti policy akeng ko po hi tun ma zong ain white majority hian an la serious le zual to ni inarin thei ta mitam zokin ngai than tur rei ta dewani Democrat Sovereign Convention an nei atanga Donald Trump a soi chiat ba karam ta na be sei tur le mi puite hip thei tur it om nei heklo an khom pui zo atang khan Donald Trump adin mun a tha chho ta so maya kar khat vel liam ta a na tho alung oi thak ti mi pui approval rate hi za somli pakwa atangin somnga pakhata a chho ta dor mai ni hei hi anep lo khop mai Obama lar wang lai khan hetiang approval point hi a thleng phalowani tuna kan thlir ho tak zong aya opposition lamta na thilung chiat thlak tak mai lo thleng le ta chu Donald Trump an COVID-19 dam doi tlang zar thu hini Democrats ho chu an lom lo hle tuna hen US President Donald Trump chuan COVID rileng dam doi Mayo Clinic in an mu chua convalescent plasma an mu chua thua puang ta a he dam doi hi COVID rivei dam to te thi sen plasma atanga an lak manga dam doi siamani hei hian COVID-19 wanga thi na hi za som thum panga inati tlem pha ani ti hriat chu ani boka mase Democrats Party chuan Trump ming thatna tur nianga yin an lom le lo peka an party president candidate Biden a chuan president ani chuan an hopui masabera COVID-3 ti rem atum thua puang khani a mi pui vote hip na tur po ani renga mase Donald Trump an lo phoi khal ta si ani ber hi